Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka Nehru Yuva Kendra Sanggatan Jowai lingba ka Ministry of Youth Affairs and Sports jong ka Sorkar Pedeng kala pelong ya ka district level Yuva Utsav India ha Government Boys Higher Secondary School Jowai kamat Pedeng jong ka Yuva Utsav kalong pach peran bat ka jing temu kalong ban kentiu ya keri India ban ya khun persya ya ka jing yuk roj ya uluk ulak bat ban wanra ya ka buram jong ka riti ka restor tenrai keri bat ban penslor ya ka jinglong ya teli ha ka emlang kesalang ha kini kesengi la donlang u kongsan u MDC ke Jowai Central u Auhai Andrew Shulai u additional Deputy Commissioner Jowai u MA Chalam bat giwe Next, your Dr. SS Norman woman to get a one of your feet. Next, your eating program, your assistant woman special. Utsav Purajha atau EU millennial aktif reg kasih na tu Google translation yang Yuva Utsav mana yo translation yang Yuva Utsav yo mana perkelah tin Yuva Utsav dia plan celebration of youth dan kata woman ke loose but correct translation yang Yuva Utsav Purajha orang Purajha sekarang dengan Yuva Utsav tang chama untuk gani atau kabu dalat ko kotor ha di kena kendro jongi di porong lai skor lai kelas di lai yang i na skor hayung skor hayung boy itu lai tuition gi dan oleh football dan cricket dan ke skor ye lai pala ite mem yo gi lat kabu ki opportunity kami yo Hajing sa tuyong ay kena Yuva Utsav to ka we kelat kawan yo channel ya kata ka ibor yang jingman kendro lepas ia ke demographic yang dari India ni kawan 60 to 65% yang ke population yang ke India mandi dikena kendro ki pok oleh pusat sedang berta satu untuk kena Yuva Utsav target ke hidup aku kondis dan Kenya i boy kawan kita gi kena hidup aku kondis dan berta mandi kawan 55 to 60% more than half the population MCO pura the youth is a boon or a disaster Jiman kro lot ye goman jingkut ku dan dia jingtim mana pura bahaya kata ke artikel lo pura tu la kawan kelat iki kendro penyogi italan yang penyogi jingtip yang penyogi ye le manga kui ke jingkut ku kro iki menang salam ke rida orang kui tawa the place that you lie ni kat chukwa kat chuyo jan buncin yo to kata ke energy yang jeman kro empor ga chosi chwaje
Haji muda dong ini energi, ini bor yang cuman kendro, mangkiri bor yang kuat lah. The plate yang kuat le kat culai, bunsim cabi juyoi upure wala ang chlai wala ini merat wala temok ai jingtung jingtat. Tamwa untuk tujuh anggal tegak tenjadam, channel di bor yang kata bumi bodin lasti. Jadi jauh hidup kom man kata bor yang kena dulu. I welcome Honorable DC sir and all distinguished guests and all participants for this program. Sir, this year Nehru Yuva Kendra Sangathan celebrating Yuva Utsav all over India. And after this program, the winners will be going to participate at state level in the July first week at Shillong. And after that, the winners of state level, they will participate at Delhi at national level. So it is a sort of opportunity for the rural youth, for tribal youth to come in our mainstream. So Nehru Yuva Kendra Sangathan, we are always trying to keep it this challenge. Those have given by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Ji Modi. As per his dream of Panchapran, we are arranging such type of programs at district level to national level. For the well-being of rural youth, tribal youth, Nehru Yuva Kendra Sangathan is working for that. Yes, Bonda, you are Pemia Kau, not Luti, Yang, Concono, your Chimata, you won't hear them. Kenangwai Yogi ke sabda terjadi di Yogi. So kemudian orang itu nama ajaran publik, kamar orang tu betul. Orang ini buat ini program kilo ini competition to fair to painting, di poem. Ini jaga distrik, orang distrik dia compete dan dia poem cedok state level dan dia poem cedok national level. Iku play MIK wa ini platform yang kontrol yo tunjuk ini kesap katalan yang ti lembang di platform TV boy cedok national level nga kau wi wa MIK langsa lang orang wi orang ini kontrol orang ini mencegah kami lek mah lek wi wani ikam wa i talent bi lek aduk pensem wa lek aduk wa thôi how lek go lek Nabi poetry, let me one give you. Let us go same. When let me one, because some people are applying me, you're able to power that. One next came on, and you got stop, the jing clay, but I don't even see him. You are not set eye and the jing young. The company the land will be for the yacht. Company that can my gate. You be volunteers for all that. I'm not only the same way which the man probably and like, chickies never go on that. Ang pagin ni platform kami yoy. Open yo ini sab katalan mo apply dan ini